Kulħadd jaf li fl-Awstralja hemm komunità kbira ta' Maltin. Madankollu hekk kif illum hemm it-tieni u t-tielet ġenerazzjonijiet ta' Maltin fl-Awstralja, kienet il-biża' ta' ħafna li l-identità Maltija kienet se tintilef darba l dejjem. Iżda issa wara aktar minn 50 sena minn meta l-ewwel Maltin marru jgħixu l-Awstralja se jinfetaħ l-ewwel Mużew Malti is-sena d-dieħla. F'dan il-mużew se jkun hemm opri tal-baħar restawrati u kif ukoll aktar oġġetti storiċi tipikament Maltin li se jeżebixxu jippromovu il-kultura u l-istorja mżewqa ta' pajjiżna. Stazzjon tal-aħbarijiet Awstraljan tkellem ma' Mario Sammutu u Frank Bezzina, żewġ Maltin li marru jgħixu l-Awstralja snin ilu u li qegħdin jaħdmu biex jiftħu dan il-mużew f'Morwell waqt festa Maltija f'Latrobe Valley fl-Awstralja fi frar li ġej. A lot of people who came from Malta in the 40s, 50s, they brought that something special with them. And they kept it in the family all the time. Waqt li kienet jisboħ il-Luzzu, semma kif il-komunità Maltija fl-Awstralja kienet qed tibża li l-kultura Maltija kienet qiegħda tintilef u għalhekk dan il-mużew se jservi bħala monument ħaj tal-Maltin fl-Awstralja. I was always afraid that at some stage even the Maltese Community Centre will disintegrate or whatever. But now there's a new vibration in the community, and going on the first and second generation Maltese in Australia, there's more Maltese here in Australia than there are in Malta. So there are a lot of Maltese in Australia. Fil-preparamenti tagħhom għal ftuħ tal-mużew għal festa Maltija fi frar li ġej, il-Maltin fl-Awstralja qegħdin jagħmlu karrettuni u l-biss tradizzjonali Malti biex dakinhar jduru u jbijaw ikel u oġġetti tipikament Maltin kif kien isir fi żmien. B'hekk, Malta issa se jkollha monument ħaj fl-Awstralja li se jibqa' jfakkar il-kultura u l-istorja ta' pajjiżna in-naħa l-oħra tad-dinja.